Silav rojbaş ji ber rewşa acîl ya li Rojavayê Kurdistanê ji ber şerê Kwêrî û li Helebê pêk tê, bi taybetî dorpêça li ser her du taxên Kurdan Şêx Mehsûd Eşrefî ye. Em bernameyekê taybet ji we re pêşkêş dikin. Gelek daxuyanî hene. Di vê bernameyê de em cih didin daxuyaniya dawî ya artêşa Amerîkayê Pentagonê ka ew di derbarê hevkariya xwe ya bi Qesedê re çi dibêjin, di derbarê rewşa dawî ya sivîlan de ka fikra wan çi ye, helwesta wan çi ye, em dixwazin bi we re parve bikin. Di vê naberê de berdevkê Qesedê Ferhat Şamî daxuyaniyek daye Sterk TV, tevlî bernameyek Sterk TV bû. Qismek daxuyaniya Ferhat Şamî ya di vê bernameya Sterk TV de ez dixwazim bi we re parve bikim. Hevalê min ê rojnameger Mihemed Direwş û İkram Belekanî bername birêve birin ji Ferhat Şamî pirs kirin. Bersiva Ferhat Şamî em ê qismek ji wî bi we re parve bikin. Pêşî ez cih bidim daxuyaniya Pentagonê ka çi dibêje di derheqê Rojavayê Kurdistanê de. Berdevkê Pentagonê diyar kir ku tu eleqeyê Amerîkayê bi geşedanê li Sûriye re tune ye. Berdevek got ji bo misogerkirina têkbirina Daişê wê misyona me ya Amerîkayê li Sûriye bidome û anî ziman ku Qesedê hevkarek sereke di vê misyonê de ye. Berdevkê Wezîreta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê Patrick Ryder di civînekê çapemeniyê de bersiv da pirsên rojnamegeran û diyar kir eleqeya Amerîkayê bi bûyerên li Sûriye re tune ye. Ryder ragihand li dijî hêzên Amerîkayê yên li herêmê êrişeke bi mûşekan hate kirin lê zirarên canî çê nebûne û ev agahî dan. Em amade ne berjewendî û hêzên xwe yên li herêmê bi taybetî yên ku li Sûriye dixebitin biparêzin da ku têkbirina Daişê garantî bikin misoger bikin. Patrick Ryder her wiha got tu guhertin de belavbûna hêzên me yên li Bakurê Rojhilatê Sûriyê de çê nebiye, em şopandina rewşê ji nêz ve didomînin. Berdevkê Pentagonê anî ziman ew eleqeya xwe, pêwendiyên xwe bi Qesedê re jî didomînin û got Qesede şirîkekî sereke di misyona têkbirina Daişê de ye. Patrick Ryder her wiha bang li aliyan kir ku şerê li herêmê rawestînin. Ev daxuyaniya Pentagonê ye, diyar dibe ku Amerîka hevkariya xwe ya bi Qesedê re didomîne, bi taybetî di şerê li dijî Daişê de. Niha em cih bidin daxuyaniya dawî ya Ferhat Şamî berdevkê Qesedê ka ew çi agahiyan dide, daxuyaniya wan çi ye? Di encama helbet van amadekariyê got ev 2 sal li herêmên dagirkerî bi taybetî ji li herêma Efrîna dagirkerî ev encam derket. Helbet agahiyê gelek derdora jî hebû. Yani bi taybetî jî hêzên serwer li ser xaka Sûrî ev mesela hemî dişopandin lê tu kesî texmîn nedikire divê astê de helbet êrişekî wisa berfireh bibe. An jî her kesî baweriya xwe dabû dewleta Tirkiya dagirker. Yani her çi qasî hişyarî hebûn got tu bawerî bi dagirkeriya Tirk nayê kirin. Ev ya ji bo hikûmeta Şamê jî hatibû gotin, ji bo hêzê dîtir jî hatibû gotin. Lê mixabin evana yani dîsa jî di warê nirxandina dîrokî de naskirina dîroka dagirkeriya Tirk de dimilê xapandinê dimilê xincer lêdanê de nas nekirin. Di encam de helbet çeteyên Cebhet el-Nusra û heta çeteyên dewleta Tirkiya dagirker li ser du eniya ketin nava tevgerê helbet eniyek ji Rojavayê em bêjin Helebê ew heta got esas şerên dîrokî yani her tim şer li wê derê hatiye kirin salê heştê de û salê notî de û heta di dema alûziya li Sûrî dest pê kir her tim ew çavê her kesê got wek depoyên em bêjin radikal got ew herêm tê nas kirin. Ji bo wana xwe li wê derê esas êrişê xwe pêk anîn hinek coğrafya jî bi we re alîkar bû. Lawaziyên noqteyên hikûmeta Şamê ê wê derê ew hinekî bi we re bû alîkar û di encam de helbet bi qasî gona hikûmeta Şamê jî radikîne an ji hinek hêzên alîkar pê re dibêjin li ser cihazê wan li ser teknîka hikûmeta Şamê sinyal hatiye girtin qutbûyîna di navbera hêzê de çêbûye ew sedemeke helbet nabe bihaneyekî giştî ev artêşa welatekî ye bi dehan em bêjin rêkên cuda hene qaş û cebhe girtiye ew wek alîkarî bû bi çeteyê yani wek şert û mercên got bi çeteyê re bû alîkarî. Bes di nerîna me de ev yani hêzên got li ser îradeya şer nehatibin perwerdekirin
هزن جو اساس برجواندی گل ندم پیشاخه انجاموی هلبت وسا يعني تقلك ولاتا تجي مثلا تي دوباره کرن و روشا حکومت الشامي جي هلبت لوي هرمي دهات ناس کرن يعني نتن لوي هرمي لسراسري سوري تي ناس کرن دكيجا اسيد خو پروردت که دكيجا اسيد جبو شرح آماده دکه جبو برجواندی شخصی لشکری ترناگرن آنج صوبای ترناگرن ev encamekî vê rengî derxist lê ez dixwazim vê bêjim di bingeh de ev êriş di nêrîna me de ew ne êrişek em bêjin êrişa girtina çend gunda bû an jî bajarekî bû esas êrişekî projeyê yani navên dizanin di şeva de elbet hêzê rizgariya Efrînê heye û hêzê rizgariya Efrînê jî hûn dizanin piştî dagirkirina Efrînê hat avakirin ji keç û xortên herêmê û di nêrîna me de herkes jî dizane û di serî de xelkê Efrînê dizane û xelkê me bi tevahî dizanin qehremaniyên guhêzê rizgariya Efrînê pêşkêş kir di van salên dawî de bi salan helbet gelê xwe li wê derê parast nehêştin dewleta Tirkiye dagir kir û çeteyên wê em bêjin metroyekê de jî pêş de werin di rojên dawî de êrişên ê çeteyê wê rasterast helbetî jî taborên wek terorîstê nas kirin pişt re jî helbet li zivrandina Nusra li hêzên rizgariya Efrînê helbet mijar ne mijara quwetekî leşkerî bû mijara komkujiyên got ji bo gel hatibû amadekirin yani di wê herêmê de û nîqaş li ser vê jî dihatin kirin yani çeteyên dewleta Tirkiye dagirkir ev digotin bira Nusra komkujiya bi serê Kurda li wê derê bîne ji bo em sûd bigirin bêjin binerin em nermin em hêzên elîtin û ji digot kabira çeteyên dewleta Tirkiye dagirkir ê rasterast pê ve girêdayîne bira ew komkujiya bi serê Kurda li wê derê bîne ji bo herkes Nusra qebûl bike dunya Nusra qebûl bike bêjin binere baş nêzî Kurda dibe li ser gelê me ê herêma Şehbayê bazarekî qirkirinê ne tenê ji bo gelê Kurd ez niha vê bêjim yani dibe got çapemenê de wisa tê naskirin di nêrîna de nek lawaziyek heye bi hezaran ji xelkên Nûbil û Zehra got ji pêkhateyên Şîanê yani ê got li wê derê jiyan dikin û em dizanin em bixwazin nexwazin di wê herêmê de bi sorkirina dewleta Tirkiye dagirkir şerekî mezhebî heye yani ha ew li ser çapemeniyê zelale bi hezaran ji xelkê Nûbil û Zehrayê got hêzên rejimê de ji wan berda hatin li cem xelkê me ê Şehba di bisîwara parastina hêzê rizgariya Efrînê niha ew jî helbet bi kerwanekî tevlî kerwanê xelkê Efrînê bûn û niha jî berê xwe didin tabqat encam de na ew herêm ji xelkê wê tên valakirin yani bi tên cihên ewle ên herêmên Bakur Rojdatê Sûrê hêzê rizgariya Efrînê niha ez texmîn dikim qerar di dest wê de ye di saetên pêşîya me rojê pêşîya me dibxasî got em texmîn dikin dibe got divê çarçoveyê de tiştekî bêje lê ez dîsa jî wê bêjim ne gelê me ê Efrînê ê li Şehba û ne şervanên parastina wî heta niha her bi qehremantî li wê derê bûn di nava hemû derfeta dan hûn dizanin ev bi salan ev herêm dor pêşkirî bû yani heta hêzên hikûmeta Şamê jî ji bo got tenê depoyekî mazotê derbasî wê derê kirin bi saetan an jî bi rojan nîqaş dikir carna qebûl dikir carna qebûl nedikir û ew jî bû sedem got ew herêm esas bê wisa dorpêçkirin û gelê wê herêmê meclisê wî rêveberiya wî wê derê bigihê ji qerarekî got pêwîst gel ji wê derê pê derxistin derbe herêmê ewlet encam de niha Şehba û herêmên Nûbil û Zehra niha ew bi temamî ji xelkê wê ê resen tê valakirin û niha tên herêma Tabqa ev jî helbet di qirkirinekê etnîkî de got niha ber çavê cîhanê hemî tê kirin em texmîn dikin ev niha nîqaşa cîhanê hemiya be yani ê Şex Mexsûd derbarê tugirtin tuneye wan dizanin Heleb bi temamî ketî destê çeteya de tenê niha herêmên dibe serweriya hêzê parastina Şex Mexsûd de ye li wê derê jî me berî jî gotibo qesedê biryar di destê gelê wê de ye di destê şervanê wê de ye çi biryar were standin helbet we qesedê em ê piştgiriya wê bikin û li ser esasê wê helbet wê tevgerê me dema pêş de bê zelal kirin rewşa Şex Mexsûd û herêmên Eşrefiyê gonha ne tenê xelkê wê de li wê derê jiyan dikin bi sedanan jî bi hezaran ên dîtir taxên dîtir û bi taybetî jî xelkên xristiyan ê got ji terorê direvin û xelkên dîtir heta ê Ereb niha berê xwedanî Şex Mexsûd yani herêmekê gonha her kesê de jiyan dike helbet metirsiyê li ser xelkê Şex Mexsûd jî heye em dizanin li xeta di navbera Reqa û ji Tabqa û Helebê de
دروج شر يعني نابرا ما چتا يد الشر هري جراند قوي بتيجي الهريمه دير حافره الهريمه در دوره الحاصل العرانيه لوان هريمه شر هري جران دقومه وهلبت نهاجي در دوره من بجده نابرا ما چتا يد الشر هي چتا بحموه زاخوان ها دخوازن در دوره من بجه هناك إريشا بيك بينن خطأ عن عيسى ده نهانك إريشا بيك بينن والكلا كاوي هلبت دجمني خوي ديترجي جبير لكن داعش إيجو نهاب أوايك السرقة اللي ديرا زوري كتير نهاب تفكير ده وقت فرصتك الديروكي كتير دستي بده داعش نهاد ند كنترولي ده تربلا بويه جبولو نهاب وقت قصده تدبير مال لسر جالك آليا ده نهال باكوري ديرا زوري تبتيجي الخطن جو حكومة الشامية والا کرن يعني دو دره درجه بردانه انجي تقويه خبرن جيكي ديتر يعني حكومة الشامية هاد هناك جيادة تقويه ذكر تبتيج در دور حماية جو جيكي خوي استراتيجيك نهاد بينا لو دره تقويه خوي قالك هرمن سوريا نهاد شينه و دره تبتيج چولستانا سوريا چولستانا در دور رقا هرما جو جرد بيجن رصافي هرما جو دبيجن ملي معدانه ملي خناصر جو چتين جبهة النصر وبيان دي ودري انها چتين ان دولة ترك وداعش جيراني هفن بري هر چقاسي هولداني وانكرن جو كوريدور كي فك دناورا و چوليد و هرمين داگيري و پر جاراجي ما چتين داعش دما دگرتن وک حجره گود خواستن در قاره در باسی من بچه و در باسی هرم داگر کری و یک ارمان جوان او بو گوه کریدور وکن و هرم داگر کری این باکور جلات سوری و باکور جوای سوری بندست داگر کری ترک چوله بگین هر جبرگلک فرماندار داعش دبن دست داگر کری ترک و امتزان گلک جوانج بدری هاتو پشتن دما بوریده و گلک فرماندار و چتین داعش لچولستان سوریه اوانا همیا دخواستن کریدور وکن ها او کریدور حتی نه کریدور وقت جیرانتی به هفره دناف هفده نها لدردورا رقایر لدردورا دیرا زوری به هفره دناف تفگری دنه نها چارچوبه شر گوته کرن گل گوتن و هلبت قصده جل لگور پیوستی پارسنا گل خود تخونی و بده یعنی نها درباره دیرا زوری جی هلبت هنک جین گوالا بونه گو داعش نگره و ام دزانن نها آگاهی دست مدهنه به هزار چتین داعش کتن تفگری ده و شخوا ایشین چتین دیترجن یعنی نه دوری داعش همان ذهنیته همان فکرن او لدیر زوری کتن تفگری ده جبولو هنا جهن گوالانه مجلس دیر زوری عسکری جبو نکه به دست داعش ده لسر بانگا خلک هرمه هنا کی تفگر کریه او تفگر تمام ببه هلبت جبورا یکشتی ور رقاندر ناشر يعني من بجي افدرو نسكني هلبت تبتجي رجاباي من بجي خطط نظره من بجي الشهباي ده الوداري هلبت شركه جران هبو هيجي هيا ليد ساعات ايفاري ده هلبت شتين دولة تركيا داغركر دخوازن لخطه من بجي هناك جيا يريش بكن هناك إيريش وان هاتن إشكناندن نا حال حاضر توباران وی هرمی فکر. اف پروژه که دولت ترکیه داگر کرده. پروژه وی اساسی هلبت لدیجی هرمی ریبریا خسر اف آوی که زلال بری جبوتو نهاجد بجه. ولو نه یک ارمان جوی سرکه اوه گو دناور خو داعش ده امروز جیرانتیه که باش وکه یاد یمین هلبت کارب دربل ریبریا خسر بخیل هرمی ریبریا خسر داگر بکن. جبولا هم دیویژن لگلک جبهه نها قصدی البته نوا تفکر دیه دنوا شر دیه و دنرین هم ده اف مسئله کی دیساج هم دیویژن مسئله کی برفره مجار نه مجار گرتنا چند گندا آن چند باجاره مجار گرتنا نقشه او نقشه دبگل سوری به ل ارمان جوی البته لگلک جهاب و البته کردستان جدناف ده دبگو باندور خوب بکن. لی حال حاضر هم دکاریم بیشترین اف پلان نه پلانی که تصادفه او پلانی که برفره دباگوج حلبی دست بکر هلبت بری جاتی گوتن کی حلبی خداس خدا حماد خداس خدا کی حماد خداس خدا سوری خداس خدا یعنی هلبت پروژه‌ای که گشتیه و دنرنام دجی کی سوری خداس خدا یعنی رجلات نابی به تمامیت که دست بده جیر استراتژیک هری مثلا سوریه دباگو مثلا نه قصه حسام به لی هلبت چاوی هر کسی سر و مسئله
تشتي اساس نو دركتيه پیش و نها هر کسی دترسین او گو او تفگر به سرکشی النصراتی کرن به سرکشی چتین دولت ترک داگر کراتی کرن گو اف کسانا نه امبیشن گلوان بخوازه و حتی اصلا جهان ده نای قبول کرن تشتي خطر اساس گونها هنه کی دنیا دبینه و لبر چابیه اف تفگر گو بوان کسات یکر هر داوی بریانزی چنکیلیا البته پنتاگون داخل یک دابو پنتاگون دوت ام به قصد داره دنوا هفکاری دن و دنوا شورمندی دن لدجی داعش البته تشتكي جرينجي يعني الشر اللي دجي داعش براسيجي بيوست ناي سكناندن حتى دبا بيوست مازنتر بده راست نا إيريشن جونهاتين كرن استمن بيجي سر حلبة استدفرد خطرية استراتيجية لها البات خطرية هاري مازن جو داعش زنديكر وداعش نهاد أصلا كي مازن ده دخوازه أوجي بعرف وجه جغرافيا بقرة داعش جبولو نها حالي حاضر نقاش ما بكواليسيونره براني او جو امكاربن هرمن خوي استقرار او اولويه ببارزن و كاربن شر خوي اللي ديجي داعش دوام بكن جبر براستيجي هر چقاسي بري داعش لسر چاپمني هبو لسر عرضه لواز بو لانها داعش لسر عرضه پرزنديه لی کس نخوازه به لسر راگهاندن بینه لی اموید کارن راحت بیجن گو داعش نه حال حاضر ده ندبن کنترولی ده و ده گو خطریه که هری مزن لسر اصلا سوری گشتی چکه لی هلبت امزان ارمان جوی سرکه باکور و رجات سوریه داعش نوع کسایت داعش وکر خستن نها لسر سینوری ما راقای طبقای دیر زوریه وشخواد هرمن باکور رجات سوری جو وندزانن ام روزانه ده نوا اپراسیون دین مثلا دو هزن اولکاری هندرین فرمانداری که داعش دیر زوری گرد فرمانداری حجره کی هری مزن بو ايش خبريش حنك حجره وند هري مدهنه افونا حميده ما تتني كلكها البت اموي خطريه داعش نهاب اوي كي بر جديد بينن والسر اساسي البت نقاش بكواليسيون ارتكر حالي حاضر نصرة فان روجاده هنا كي مجول بملي حمايه ملي حمايه البت جو استراتيجيك جو خبيجن خطا بحري كارب خبيجن حمص وشمس جي خبيجن خطا بحري او هناك جبوي استراتيجيك خطا كوي ديتري استراتيجيك او رجلات حلبة خبيجن بالميرا يعني خبيجن ملي تدمر وخطا الشامي ليه هالبجي انها دنافرا ما واندجي او هي يعني جبهه هي او جبهه جي جبهه جيرد بجن جبهه شخو حلبة قال ما الودري دور بيتشا نصراديه ودهمان دمي جبهه ما يديترجي نافرا طبقه وحلبة ده الودري هالبجي جبهه كما بنصره هي حال حاضر او بلان وان چی نچیه هین نزلاله يعني هلبت هرمن باکور رجلات سوری چاوی دولت ترک لسره او چب ارتش خواه انجا چب چته خواه يعني ها چته ایدی ترجی البت اوجي چتين هري خطرن يعني راس النافي وان هاتي قوات يعني نافت نافنك نافي جدا فكرنا بس اساس خطريه مازن ملي باكوري يعني ملي چتين دولت تركيا داغر كره اي نصرة راس يعني دست داغر كريا ترك ناف ده هي ام هناك زلال دبينن دوان ارشاده اللي تشتك هي انها داعش دما بري خدا كردا داعش هلوشيا دينارين عمل يعني دام كرد هاري كم دوان دروجاده دباغو شركه وصاب فرمزن دنافرما ونصرة ده نقاومه لهالبت هل هجر هات ونصرة تكتيكي خوغو هارد وخواست البت وقت داعش بكه وجه غير صدي صد امبيجن باشرو جاوجي و اج بشرو جاوجي صدي صد ونا كيمياء داعش به او نهاد في اصلا الفكري يعني تجربه هناك درخصيه اساس اللي صار تجربه درس جو درخصتنا هناك دست كفتيف دست خو خصم جبولو هجر بري خدا قصده وجه غير ذكرن بيجن رخصتنا كي اصلا تروري ده قصر اصلا جهان تناس كرن و ضرر که هری مزن ببینه و دباگو تک بچیش وش خب پروژه دولت ترکیه و کرکوک و موصل حلب و موصل خط کفن بری چاوا عثمانیه هفره گری دابو دباگو اوج بیگ باتا و خطا گونها شرطه ده چه وجه اساس او خطا عین تابی بو خطا حلب بو و بری خو بده بو کمال
خطا رجلات دیرا زوره و بر به موصلی ببچ و هلبت بخاطی گوام چاپمنی جد شوپین چاپمنی عراقی هم بشوپینن اف کومبوینا ارتش عراقی یا لستر سینور نجب برخویه درندری عراق جب خاصی چاپمنی وان دیار دکن هناك تفجير هبون جبولو ام دبیجن اف شر پروژه چکرن او پروژه دبابو سریوی حلب نها چتاوی دبیجن حرستا جبونا هم حرستا جی گندکی شامیه شرکی امدزانی شر جبن هرمجدون لوی داره شرکی دیروکیاتی قوماندن لوی داره هلوشاندن شامی هاتی کرن نها چتا بهتر لسروی نقاش کن یعنی شر خو به هنکی به تشتن دیروکی وگردن نه به تشتن نها وگردن یعنی دبیجه دیروکی ما چیکری نها او دکن تدی ام مجلس دوباره دکن ام نه طرفدار شر گونهاتی کرن و شرکی مذهبی آنجی نجات پرستی بکرن لی مقابل سر ساحه سوری گله کس وی شرید و آسد گردکن او جواب شرکی نبرا آلین سنه و آلی شیعه ده و مقابل جبو و نرینه و جبو و فکری گله کس بون قربانی او کس پرانی سویلن نها بحث خلقی خوی عفرنیت کن گومه آنین هرمی خواه لیدوان که لیاده به هزاران نزی 8,000 جخلكين ما ان شيعه جي بيكاتين شيعه انو بل زهراي گوني کاری بخو خلاص کن لهريما صفيراي دور پیچکرینه نه آب جواره دچه نه خوارن جواره دچه حتی گشت آستکی ایرو دیمنک جد چاپ منی ده هاد بلاف کرن گشتن آستکی گو مریش کا بخون هلبت اف شرکی پر قرجه دولت ترکیه داگر کر به دست وان چتایا دکه دخوازه وساج جهان نشان بده گو دست و پاقج جخوینه لی اساس کسی گویی خونی ده حرکینه کسی گویی شری گرده که دولت ترکیه داگر کره او جی دریا وکیل خوده شر شهید جی چدبن شهید مجی هنه و هلبت دبگو هنه کابل مد انجام ده برینداری به آنجی انجام هنه تکتیک شر به هنه اسیر جی کتبن لی همو حوالی ما همی قهرمانی شکرن به 6 روزن او روزا ششای افشر ده هرما شهبایده گلمه و شروان خواه به تنه خواه شرکرن همو در دور وان هاد گرتن لی به تنه خواه الوی دریمان هادا ما دمیده هزن پارستنا شیخ مقصود و گل شیخ مقصود اف 6 روزن چته در دور وان گرتنه ناهیلی تشتک در باسی وی هرمی به لیدی ساجی به تنه خواه الوی درینه گرانه هلبت گو حوالی مته که من دست چته یاده ایوان جی پرکتن دست مده ده انجام شر ایوان در روژاده چی بو او جی گلک اسیر ایوان در دست مده جهنه کلتورا گول سر رابونه اوه هرچی قاسی اوسا ایماجه که بدن خواهوک تفگر نرم نشان بدن لی جیهان همی راستیوان دزانه راستی الپشا کامیره تشتکه و لپشت کامیره تشتکه دیتره جبولو هزمه به ریا همو آلیان ده جبوگو ام وان حوالی خواه سربست بردن هلبت وی تیکه به نبا تفگری ده و دویر درباری ده جه هلبت تکوشینه که هری مزن یا هیز سوریه دموکراتیک هیا براسی جی نم مجار تنه هرم باکو رجلات سوریه سرانسری کردستان ده خطریه ده حتی هرم در دور آمد دولت در دور آمد ده خطریه ده لی خطریه لسر هرم ما خطریه که مزنتر جبر امراسی تفگرین گو دوری مرواتیه دوری انسانیتیه هم لسر اساسی که نجات پرستی هم لسر اساسی که مذهب پرستی نها شر مد جبولو پیوست براسیجی گلیمه لهر چهار پرچه کردستانی لاوروپا به تایبت خطریه وان کساب ببینن گو نها به زمان شورد آخوان دوجی مدیمن چتایی که بلاف کر گول بلژیکا رو ده او قاش و روی سیویل چتایی گود پیوست کرد ورن شرجه کرن لی نل پشا کامیره اگر اف فکر او چته گونها لبلژیکا جیان دکه چته کلکا چته سوری لبلژیکا جیان دکن او خوصا سیویل نشان داده خوصا روشنبیر نشان داده اگر روشنبیر وار مصابه و چغه گله ما برا تخمین بکن نها ای گونها لبرانبری من کینه چنه دو اگر دنابا دیمنه ودا دیته به دنابا دیمنه ده هناك خلک می سیویل گو گله جوان همشیره بون تختار بون لهرما شابه د نخوشخانه ده اسیر کتن دست چتایا روزنامه‌وان چتایا روزنامه‌وان گو جل روزنامه‌گری لسرویه لوان سیویل مدخستن
جاوسا تخمین بکه گونها چتین دیتر چنه چاوا دفکرن چه پلان چه پروژه لدیجی گله ما حاضر کردن جبولا پیوست براستی گله ما تک فرقه به مسئله که پر جدیه هلبت ام وقصده ما بریج بلیار دایه و نهاج ام بلیار بدن جبو پراسنا گله خو چد به بلا بده قرار ما اوه ام تکوشین بکن شر بکن لی هلبت اف تکوشین و اف شر پیوست پشگیری آوی بکرن چاوا گونها دولت ترکیه داگر کرد خوازش و پروژه خو پشگیری هر کسی بگیره ای همو دولت ای همو ولات بگیره ام جگل خود خوازن گوجبو پاراستنا خلک ما سیویل ما یک بنوا تفگری همو سازی ناف دولتی سری لی بدن خطری علی سر گله ما خطری کی مزنه پیوست هر کسی که فرق ویده بله مل قسمك داخلانيا فرحات شامي قدري كر بردف كي قصده إيرو أم في برنامج بوي شكلي بداوي بكن ده دقين بيشمده ساعتين بيشمده أم ديسا وشانين تايبت چه بكن ده درباره روجاوي كردستانه ده دم باش سلاف